Kani kadai ke Batisi TV. Bat pidang pet ya ka khubor baman kasngi belawan ra shapi da ka rupa. Bapentingan bat penbha. Namar ke jings niu palat ke surak ke balalong palat pun ke surak na mausan ram syabalan haka arab kandai trek mentau benai risau arja katpra ke Khasi Students Union Balat Border Area Union kelap pelong da ke jingdeng lamayong bat dek ru da ke lamayong haka office trekam jokatnan Public Works Department Roads kabaran hapo dangar kumjuru da ke ba pente yakilama hakikali bakamai nadu mausan ram syashelong habahir syakani kathan ke kanhon jong ke Batisi TV Rengkat ki dikhat jong ke KSU lasaki shisha dalaki jong hikmat ya ke jing sneo sebab palat port jong ke surak na mausan ram syabalan kabadan kumba arpo kilometer e ke jing tingai bat ke bala simpor hadu kata-kata ban poi sekesnong balan amla ban modderu ya ke jing saja hakum ke surang kamtam ya kitu ki bapang bastam bapun bakha ya ke ba kam dan kam ban penpoi kerke ya ki seki jaka sumar pelong jungi ya kani jing tela lamayong mataksi ya ki kalibaya kani kathan bat kumjuru ya ki kali menem step kali balik seslong bat jite lamayong ya kodok jong ka PWD kedi nak daw jong ka sarkar la ino ben balik ben ya kasurok jungi lai kasurok nang tai nadu na trompleng sedu sin sabalat kamtam nadu trompleng hadu lat baklimo tu ka lat ni kuar ka kasurok la long ajor thai kinar kisna daki senam kaba mlak syuban senam ha itu surok balong surok kulai gajing siu tu surok tak selansar ki penba ni tangi berit reu behe rukum jur ti kani gajing pe lamayong jungi taksi belum jiput sngo sak sarkar kadi beli balada kampat le balada kali kalau di beli kamploy bang hidup yo surok ke bawah kani kathan ti aktivisi terliang jom keseng karena lek ruban lek hi bor baruan la kalong hadu minister jom di pan sngo ban ngap bat kumjuru bandawa na mataban yo surok babah ni kathan kasurok le nadu nang tai na trompleng hadu kenrang le ka blak kuntu baik tangla si kumba shutap teng la poi perlu la lek no ti ni la shu omar be tang surok ko kharam baik ti nadu mentale la daki arsenam laisnam kasrok nadu trompleng hadu halat bakli la sni sabah palat tu kelak tak ya borok selansar khamtami kena puli lele kelak tak coba pelak beli pulisya di Samur Senram kena college teng hakisngi bom dei sio gondon kali habat kali ti kejing syam kador bai kali ru kelak sim kador bahe ti kelak tak kena puli ini ki repair lale hi nakabalang mendin piduli kani ka repair nang ni sedu sate sedu di mana baru ki repair lale hi da kabalang samla tu kalau ni baru pasal baru ni jule hi orang itu di seng gini gini jakam apa semua pot tahu baru tu pasal la jule hi da seng hakani ke jing ya nanti banat sebalan haka jing la judep ya ke jingkeng kabaran hapo dangar ke jingkeng ka penyeso bat kabalat border hat lalap baya kini ke jingking ru wat la lasdang bansna nadu usnam arja khan reu hanrai hadu menta ampala ban pandap yaka kabalabu ha ke jingtu nong ikipat ba kani kathan namarling ba jo kani ke jingking kan pesuk sibon ni kalet kawan jo kipat ba kani kathan kamtam ha ka ket ka ba nadu arja khan reu kani ke jingking ka lasa teng bat klemdon kanu gono kadak ban anagaleng jo kontraktor ban pinyak chakmar ban trei kumbang yoi mentang yoi tangki digi piling ki badon kumba chipo kat santeli mi gi rot hangni pi bat ni nakalang kahimai ni snolingo nomor ba kani gajing trei ga suki haba yunujor bat ketika surak kebingiwan menne pi kala adon ka black topping dodong sedong kadi keju ka skim hi ka bawan apo ka asset skim jo government of India leng baga Department of Commerce and Industries kumbang itep dan dia nakalang kontraktor ba pentrei ka surak la ada blon sedong kontraktor ba pentrei kani ka jingking nimyo iya kadak hendak tu. Bergani kalau alung kejing iya kabakran nomor kani kejing king kadi kabapin yasok ber kabodarhat kadon tang 5 kilometer nang ni kejing cengai. Mentai ki pajbak la da gile bodarhat kin habiat kelanjang tina ka surok balat Celarut ki ong balik serengku. Pelada kiat nang tei kala kelan bat kan simpor kumba siting kentalan di kentaruna nomor ke surok ka senio
but kan jengai kum ba hapo 10 km hari raya nak ni kelenti kalong tangkum balai kilometer tika wanra ka jinge ka bakrau gi paiba jongi population ni namar kum ba kalong menta ka border hat ka di ko nagi jaka ki bolong budlum ya kayo ka kot jongi hang dia ki briong ni ha border nadu balak hang ka kai pateng nadu ki por jong bomen shwa bat ka Bangladesh ni da jingwan jong ni ka border hat kala long ka jinggur khu ka bakrau tenri menta pat nimi jing nak kaleng jong ka nikah jingkieng kabangi na kalang kahimang nila ai ke NOC na du menswa ban penkloy na menta kajing pentoy jung pa ba andre kabasusi pat kalong ba kani kajing ki menta hadu menta kadang sakut kumi ngimla ban tip ya kadau andre kadon kajing pensngeu nu kontraktor sisin ngai kendoi ka ba kadau ka bakam semjing ka jong u kalong ba kani ka aside scheme menta ka sarkar of ka government of India kala pendu no ya kani ka aside scheme ti wong banganang up ya ga government of Meghalaya kumno bakan sanction ka wi pa ka scheme henry ka jingkli ka jungi pat balai bakaju ka scheme ya ka wi pat ka surok la pendap ya kani ka black topping filling black topping ka tu la dap henry ka jingking pat ndap long ka kami ka jing sngu bom sutu syuk kan nomor kaju ka scheme wi kontraktor la ban pendap bat wi la ban pendap nomor kidon angut kontraktor patri nakalang ka himangin yai budien le se kan ya ka ikadaw ba penlong ikan ika jingking bagan sangi ka jing trai nang ba kanlong ka jing mentoy pa ba jing sini ha ka jing kandu bar ki bor sensar ju ka hima bhowal kilaylam ru ban jureb ya kawa umngi kabadan harot kasnong dangar namar kane kawa nadu ki khindia snem balala na ka jingkio ko kalabam no ru ya ki babon ki jaka puta ki badan markhap bat kane kawa ha ka ba ki nong song snong kilaha bandu no sibon ka jaka jungki bat kane ka boru ha ka jingma ya ka jing em jungki babon kumta na kalyang ki bor jung ka hima bhowal kilai jing mot syak sarkar jela balada kala ban panya nanti ya ko na ka waipat ka benta lese kane ka nyarap sibon ya ki nong song snong kane ka than pi kumba kalong hadu menta ka jing julor na ka daw jung ka jing bam jung kane ka wa ungi kumba pi ihin na du na stay kala bon pha na ka te ka surok ka bingi i ka bo kani ka border road menswa satai ngila barong sanspa meter tenre hadu menta ngi iba nang ni satai kam don su tang san meter ru te kalong ka jingma ka bakrau la ka ni ka jingpam jong ko ga biteng na ka sinem namar ki don hang ni kisinong ki ba pa po ka hima bhol jong i kum ka dangar dop ka lalpani bat kiwi di kisinong te na kata kadau ni sukya shibun ban yo i balada kam don kanu ka jingarap na galeng ka sarkar banyada ya kani ka wa le si hakisnem ki ban bot kanong ka jingmai ki nong sonong ki badon hakini ka rut jong kani ka wa Maman snem ni pa ian trekat no toli kilong yang hapan kan ya kumbalong mentau snem kadon ka wi ka yeng hang tei ka bala de ban kan ria ban ki don ru ki jaka jong ka hima ki bangila asna ki bangi haban pen kan ria no te hakini ki snem ki banwan le si ki mi i ka tia kala nang bam sajan juga jaka juga senong bat nimla ban tip tiyeng kitu berdon majan hang tu kanu ko por le sikan wan ka kila ban kan ria kumba kalong pi kan ni jing bam jong kan ni ka jing julor jong kini jaka ni nang daw jing bam jing ka wa kali tang pring sisna mas nem menta tingimla ban tip ladan haka liur ka banwan le si unjur uslap kanang ngimla ban tip hadu kan nukan bam yang lati kena namar fi ka ka kami achu sate menta klayat besenia tilada hagajing i junga klong balada nagaleng ka government kan syarap ban sudai bot no ya ka sate sesilang ru le se kan yarap sibun kaleng jungi kum ka himangi ngin persang hi ban wat ya kilat kilenti kum no ban kerpat segi bor jong ka sarkar kum no ban ya da ya kan ka wa nagabentakin ki nong sok nong hani namar kum bangi asno nagaleng go government ru kala don hi gajing simkia leng ba ka water resources department kumno banya dai kan dia bat ngikir pat bakan le kloi knang ba bana kam tam menta ki banai telang knang ba ha kin ki banai lur kan longsho ka jing julor ye bat ka jing mai kin ki nong so nong ni tang kata hi don ban ong na kaleng kai ma